Khari wenze njani umlomo lo ngathi ibhaburu nje? Angishayelwa Ushaywa abantu? Bakushaya wenzani wena? kodwa ngifuna utshontsha. Bowufuna ukutshontsha or wena utshontshile? Phela kunokufuna ukutshontsha nokuthi ngitshontshile. Angatshontshanga lapho kusukela Iyakhonakala ukuthi bangakushaya bakusukele nje ungakayenzi next. Ngoba kuthiwa amabhodo lawo waphetha phela. ibhodo ngibusele. Ulibuyisela? Maye wayothi bakushayela into ongayazi mara ulibuyisela. Ulithethe njani ukuze ulibuyisele? Ulibolekile or ungene njani ngapha ukuze uthethe ibhodo? Hayi ibhodo into yanamuhla le ukushaya ngishayele emalangeni. Ushaya emalangeni? Bowushayelwani? Bebathi ngifuna ukutshontsha. Okay. Bekathi ufuna ukutshontsha? Okay. So nje awukatshontsha? Nje ngiwesithethe ibhodo ngibalisele. Bowuthethe ibhodo ukuthi boyibi ibhodo bolithethe. Ngilithethe. Ulithethe kwabani? Ngisitona sekhaya. Ma ungangena next door uthathe into mara ufuna ukuthini ulithethe next door kwakho next door sekhenu la khona vele ujwayele ukuthatha khona. Ngisitona. Maye ulebile or ulithethe? Silebile. Manje then uyayizwa manje why uthi bakubethele into ongayazi? Leyo ngiyisejulile yanamuhla ngishayela into ongiyo. Ayikhonakala ukuthi i-community ingahlangana kangaka kubethele into ongekho. Lezi zibuyaphi lezi? Ngikhulumela yanamuhla. Ya sikhulume ngalezi ezilapha sinazi. Lezi ngezikhaya lezi ngisithethe ekhaya. Isekheni? Ngezabani lezi? Umntwana uzithethe njani lezi? Nithi ujwayele ukwenza so vele? Awu bese nithini nakenza so? Nani mbona nje nani? Anjabula. Niyambona ukuthi sekanjani? Uthi uthi nje kose senithomeke niprepare because umuntu lozibula laphile qala izandla zakhe zinjani. Vele impilo azikhethele yona lokuthi ufuna ukuphila so manje sekuhlukumeze kanina nje. Ngiyabona ukuthi kubonakala ngasuthi nina abazali niyamthuma nomphakathi kusasa yokugcina uthi ukuthi nina nginesanokusho bebangithoka la ngaphandle. Obviously because qala phela umuntu onjengalo niyambona ukuthi unjani. Can you just imagine ukuthi ngiyamela ngiyathuma. Uyabona ukuthi umntana kakana. Iye manje nangutholakala ngapha nakha la ngiweni. Nempoto zikuphi impoto? Impoto akakhulume. Zikuphi izinto impoto zekhaya? Kodwa ungasithengisa la umalume nje uyaziphika nedrayindela ukuthi angayithengisa khona umalume uyaziphika. Ecaleni nasifika bekala ukuthi izinto uthenga izinto la yini ukuthi izangathenga izinto. Kube izinto ozithengile ugcine esikazikhipha ngoba siwarisambe seyisekalo vele. Le nilifoni le. Okay. Ngicela usivule ifesitara kancane lapha sifuna kunjani? Okay. Kunjani? It's much better. Yeah. Okay. So bese nina ngifuna ukuthola from ngakini na ngoba niyambona ukuthi umuntu lo njani and obviously amaphoyisa umuntu onjengolanga bambophe niyambona ukuthi unjani. So sekunibangela amehlo abantu ukunibukisa ngamehlo abantu nina abazali nokuthuma niphatha stress nibe lihlazo umuntu onjengalo because nje mina ngiyanitshela umuntu lo uzingalile mcaleni ukuthi unjani ubelethe umntwana uzitshela ukuthi ukhulisa umntwana agcina besilwane cala nje umphakathi ubungelele ukuthi bakubethele ukuthi uthethe into mara ngapho uyebile ufuna ukugcina wenzeni phela nje sesibona isidumbu uphila sicala njani uneminyaka ingaki 30 years unomntwana so vele impilo ekhethileko lofuna ukuyiphila la ukubhema ukwenze vele ukuthi ube ilesi silwane ngizo uthatha izinto ekhaya ukuhamba uzise uyozithengisa nje abantu bahlangene ngawe lapha abazali bakho instead of babe besemakheni babhizi nje bacala nawo okay akhe sibuyele kancane ekhaya so mfo into lezi nazifikileko la kuwe bewuzamkele sifike nini le kulethe mina sengifike mafika waye ungawuripota ikhaba ukuthi phela nangabe umsana lo bengamazi phela mina ngisho mina bengahlala umsana lo mazi mara bengamazi bathi ukuthengisela igrinder into eziningi amabhodo into eziningi bathi uyaziphika and wena yeah because bathi number 20 phela ngaphandle igastrol ifaka imvu yonke kuya magastrol ipoto number 20 no number 4 epheka ngaphasi phandle empuni nazo sithengisela
uyabona ithi ngitshele something mfowethu ne into ngitshela uyabona nje utholakale nomthwalo ku ihleli iveke lokho and still manje uzama ukuthini uyazi ukuthi le nto iyenzako leyo kudelela umphakathi nokudelela elizweni because the more lokubhizi uphika uthi wena wena yazigalisela because nje uthi uyagalisa mara cala ukuthi ngilezi khaya yeah no malume ngulone malume ufuna uvelo bala yabona ufuna uvelo bala ngoba asikaze namahala asikaze ukuzodlala yabona uthi dalo uthi uthengisela wena uyakuthengisela na njengoba ngithi manje mina beletha ilola izokalisa cha ufuna sithome la ngithi uthi dalo uthi uthengisela wena uyakuthengisela na izokalisa lokho kusingokukalisa manje ngisakhuluma ngokuthenga ngafike lokho ibhoda wangithengisile kodwa angayithenganga kodwa nje maye kuningi la thengisa khona asikhulume ngento ezokalisa ke yini okuthenga kwento ezokalisa mhlambe so kubalele nazi ngibona ama njengamasenge nawo ngabona ngone izinto zikhamba ngatuthu labo ma nembo lobana ziyakalisa asithomela la ukalisa insimbi amahara okay mahara bosenje amaharika la kilola vele ilayithula bosenje malume cala ufuna siyithathe into lena yabona as much as uzidefenda wena usenza ukuthi size siye ku you understand ezinye izinto lezokuthi uvume icala lakho ucolise na ulibona icala lakho you understand no soloku ungaliboni icala lakho siyadosa siyaphambili no anyways because sizithola zonke lezi sizibona you understand no yeah nawe sebakhuluma ngendaba yomntwana asikafiki endabeni nomntwana ukuthi ungicoshile namakhadi sisakhuluma ngezinto zomharezo lezi umsalo wathi uzithenge kuthi yabona ukuthi into eziseziba ziningi ziba zinto you understand now mina bangitshele ngama-TV nangisonke ngizokufuna ama-TV ngakhumba nangasala la muntu la ungize ngitsho umharezo ngikhuluma ngama-TV ama-TV babone lento lezi babone lento lezi zaba phinde ngithenga ama-TV ngakhomba even lalo muntu ongisethi wena ngiyazenza ingolova lezi yikhini ngiphi la le ngiyakabani lena engenasya ngifuna namaharafu ngibona amaharafu amane nama-teaspoon ngifuna ukubalela izinto amaharafu impet harafu nengolova enye grey nentepisi zinenganyani ngicela ukuthi nje usinikeze zonke izinto zifuna ukuthi sinawo siphumane so that ukuthi sikhuze la one ungasayiphinde uyenze into yenzayo mara nje into esiyifunako asikazokujikajika uloku ubhizi sitshela ukuthi wena into esisifunayo siyazazi and uyangizwa ngikubalela ngithini kunempet harafu kunamaharafu amaningi yangizwa kunengolova negrey ekulu ingolova lezi nazo ngiyazibona kunempuni ezingaphathi kwesikotelo eziningi yangizwa kune-stepisi ngicabanga ngathi esinye sisikulu nje I think it's maybe 6 1 2 3 4 5 6 istepisi engisifuna and ngiyazi ukuthi ngifuna ukubalela and azingapheleli ngiba bonyana siberegisana usesenje usigeza igama lakho uqolile nokuqeda ukuthola lezi zinto bese usithathe uqolise emphakathini noma uthenge izinto wena kuyisa lezi zinto siyazithatha sizise endaweni right abanikazi bavele bathole into zabo so that the next time ungasavumi nangalanga lo mhlolo msando athengisele izinto and into esenza ukuthi sipush because of nazi izinto zihlezi iveke yonke nasi into ingolova usesafuna ukuthi bona bazi la mama nangabuza ukuthi wathethe maharafa abereka kwesuku ukuguga izinto you understand ngapha umuzi wendoda ngumfazi you understand and then wena njengokuthi uthethe umfazi umbeke ekheni bakhona abanye abahlala ekheni abahlukumezekayo why nangabe mhlambe ufuna ukuthatha umfazi nokufuna umkhukhu nokuhlala somewhere nenza into ezomkhukhwini because la nenza khona izinto semzini la khona usesenomama umama kusaphila nabantwana bakheni basisekhona abanye bahlukumezeka ngendlela enye abangasaba nokhulu nabo nje bathukile ukuthi phela manje sesokuvela there and there where else ubhutisa amkhuzi into zazenza vela straight usinikeze izinto ezo asifuna ukuthi sisearch senzile wena sovela usinikeze zona into ezingikubale zona because uyazazi ukuthi zikhona and uyazazi ukuthi ziphi uyabona njengoba ngisho manje lento lezi ezinye phela khona anginazo
ngifuna ngivezele zona angizwa ukuthi ngibhalele zona senkundlani because nje ngizokhuza abanye amajita then ukuze uziveze sifuna ukuthi uziveze ngendlela engeke uthande ngayo you understand sifuna ukuthi yabona sikhuluma nawo ukuthi siba uziveze ngikubalele kunamakharafu amaningi I think there are 6 of them amakharafu ne kunesikotlelo esiphethe amaspoon maningi aphakathi Scotland. isiphethe impunga iphela ngangithola Why Scotland? Especially for the squad, especially squad. amakharafu yabona amakharafu lamaningi la amakharafu wabonile engizokhuluma ngakho into engiyaziyo Yazi for kunjani amakharafona bengilola njengoba ngithi amakharafona bengilola bengiwathenga vele singalola wathenga kuphi wathenga kuphi like uma umuntu afika nje afike ngilola bengiscript ngenza iscript ngenza iscript uthenga into